Gubwa neza ukomeje gukurikira Kivu Today News urasuzwa nanjye Boni Buranga. Ubu noneho igisirikare cya Kongo ngo kiyemeje kurandura umutwe wa FDLR ugakurwa burundu ku butaka bwa Kongo. Ese iyi gahunda imeze ite? Mu by'ukuri se birashoboka ko Kongo yavamo FDLR? Leta ya Kinshasa ikaba yakwitandukanya burundu n'uyu mutwe bafatanya kurwanya M23 ndetse bagashaka no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Reka tubigarukeho mu kanya bahaye ikaze muri iki kiganiro. Ikaze nanone ku makuru avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cya Kongo kiravuga noneho ko kigiye kurwanya FDLR, umutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Uyu ni umutwe ufatanya n'igisirikare cya Kongo kurwanya M23, ni n'umutwe bakorana muri gahunda zo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Umugaba w'ingabo wungirije w'igisirikare cya FARDC, igisirikare cya Kongo, yatangaje ko ku cyumweru batangije ibitero byo guhiga abarwanyi b'umutwe wa FDLR bari ku butaka bwa Kongo nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru byo muri icyo gihugu cya Kongo. General Charigonza Jacques yavuze ko ku cyumweru aribwo ibi bikorwa byatangiye, akaba yarabitangaje nyine ku kibuga cy'indege cya Bangboka cy'umujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo, akerekeza mu kigo cya gisirikare cya General Bauma ahatangirijwe ibyo bikorwa. Umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ugaruka mu masezerano y'amahoro ya Washington yasinywe hagati ya Perezida Paul Kagame na mugenzi we Felix Tshisekedi wa Kongo mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Leta ya Washington muri uku kwezi yahamagaje intumwa za Kigali na Kinshasa kuganira ku masezerano basinye kugeza ubu atarashyizwe mu bikorwa. Muri iyo nama Amerika yongeye gusaba impande zombi kugira ibyo bumvikana. U Rwanda rwiyemeza gutanga ingengabihe yo gukuraho ingamba z'ubwirinzi mu bice byegeranye n'umupaka kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho leta ya Kongo ivuga ku bijyanye na gahunda ifatika y'ibikorwa byo gushyira imbaraga mu kurandura umutwe wa FDLR no kurengera abasivile. Uyu rero General Charigonza ati ku neza cyangwa ku ngufu bagomba gushyira intwaro hasi, ntabwo dushaka kumeneka kw'amaraso, bagomba kwishyikiriza igisirikare cya Kongo kugira ngo basubizwe mu gihugu cyabo u Rwanda. Amakuru aravuga ko hari batayo 3 z'ingabo za FARDC ziteguye gukora ibyo bikorwa byo guhiga abarwanyi ba FDLR, ariko twibuke ko aba barwanyi batabarizwa muri ibyo bice gusa, no muri Kivu y'Amajyepfo bahari no mu bindi bice bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hakibazwa impamvu ibyo bikorwa byaba bitangirijwe muri ibyo bice mu gihe hari ahandi aba barwanyi bagaragara. Charigonza yavuze ko ngo ari operasiyo irimo gukurikiranwa n'abantu bose yewe n'umuryango mpuzamahanga. Ati ni operasiyo ikurikiranwe kugeza ubwo bazasubizwa iwabo. Si ubwa mbere ariko ingabo za FARDC zinjiye mu gikorwa cyo guhiga no kugerageza gusubiza mu Rwanda abo mu mutwe wa FDLR. Inshuro nyinshi ariko byagiye bikorwa igice, ugasanga ari ibintu bidatanga umusaruro. Umuryango w'abibumbye ushinja igisirikare cya Kongo gukorana n'inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibihugu bimwe by'uburengerazuba bw'isi bikaba rero nabyo bibihamya. Ese mu by'ukuri kuri iyi nshuro hari icyerekezo bitanga? Hari uburyo ibi bitero noneho byazahagarika FDLR bikayirandura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Reka tubirebeho, turebe uko ibintu bimeze. Mu by'ukuri rero iki ni ikintu kigoye cyane kuba igisirikare cya Kongo cyakwitandukanya n'iyi FDLR. Igisirikare cya Kongo twavuga ko cyamaze kunywana na FDLR mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mu by'ukuri FDLR yamaze kuba nk'igikoresho cya politike n'intambara cya leta ya Kinshasa. Leta ya Kongo ikoresha FDLR nk'umufatanyabikorwa mu kurwanya M23
ndetse bakaba banakorana muri gahunda yo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, dore ko igihugu cy'u Rwanda aricyo basunikiraho ibibazo bya M23 by'abakongomani bahagurutse bagafata intwaro kugira ngo birwaneho. Ibi rero bivuze ko FDLR ari umufasha wa Kinshasa ku rugamba, bikaba bigoye ko bayihashya kandi bayikeneye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari intege nke z'igisirikare cya Congo FARDC zishingiye kuri ruswa n'imiyoborere mibi, abasirikare badafite imyitozo ihagije ku rugamba, bakaba rero bifashisha iyi mitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR mu kuba bahangana na M23. Aha rero byerekana yuko FDLR ibafatiye runini muri urwo rugamba, ariko nanone bikaba bibasiga icyasha ku rwego mpuzamahanga. Bashobora gukora nk'ibyo bagiye gukora mu rwego rwo kwereka amahanga ko batangiye icyo gikorwa. Kugitangira ni bimwe, ariko kugisoza bya nyabyo ni ikindi kandi kigoye cyane, gisa naho kidashoboka. Ubwo rero FDLR na Wazalendo bifashishwa na leta ya Kinshasa mu rwego rwo kuziba icyuho. Muri politike y'akarere, uru Rwanda ubwumvikane buke rufitanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buterwa hanini no kuba Kongo icumbikiye FDLR ishaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Noneho igisirikare cya Kongo ugasanga gikorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni FDLR mu kubaha ibikoresho no kwifatanya nabo ku rugamba. Ni mu gihe Kongo ikomeza gushinja u Rwanda gufasha M23, ariko u Rwanda rukabihakana. Ukuri rero guhari ku butaka, nubwo leta ya Kinshasa ivuga yuko izitandukanya na FDLR, abasesenguzi benshi bavuga ko ari amagambo gusa, ko ku rugamba ubufatanye buzakomeza. Byashoboka gusa mu gihe igisirikare cya Kongo cyaba kivuguruwe, kandi hakajyaho ubuyobozi budashyize imbere ivangura, cyangwa se ubuyobozi bwaba bushaka kwiyunga n'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero amasezerano ya nyayo n'u Rwanda yagira umusaruro mu gihe hari ubushake bwa politike Kinshasa bufatika. Imitwe yose ya FDLR na Wazalendo kuba ikiri ku butaka bwa Kongo, ibi byose birerekana yuko nta cyerekezo cy'uko amahoro arambye yaboneka, mu gihe harimo ingengabitekerezo yo kwica abasivile b'abakongomani, cyane cyane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ari nabyo byatumye M23 ifata intwaro igahaguruka kurwanya leta irenganya abaturage kandi idakorera mu nyungu za buri mukongomani wese. Mu mvugo Kinshasa ishobora kurwanya FDLR, ariko mu bikorwa biragoye cyane kubera inyungu wenda bo bayibonamo, ariko u Rwanda rukaba narwo rwarashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo iyi FDLR itazuririra kuri ibi bibazo by'intambara biri mu burasirazuba bwa Kongo, hakaba havamo kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda no gusenya ibyo bagezeho. Mu yandi makuru rero biravugwa yuko umutwe wa M23 wongeye kugaragara wasubiye mu bindi bice bimwe na bimwe aho wari wavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu by'ukuri rero abayobozi muri M23 bari gutangaza ko kuba ingabo zaravuye mu duce tumwe na tumwe mu burasirazuba bwa Kongo atari uko zahavuye, ahubwo ari amayeri ya gisirikare, ku buryo rero ngo abaturage badakwiye kugira ubwoba n'impungenge. Ibi rero byabaye impamo kuko byagaragaye ko M23 basubiye mu bice bimwe na bimwe bya Warikare. Nyuma y'iminsi ibiri bari baravuye mu duce tumwe na tumwe, ubu rero bongeye gusubira ahitwa Kateku ndetse na Kanune, ni muri groupement ya Ikobo muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru avuga yuko rero bagarutse yongeye gucaracara kuri uyu munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Bakaba rero bongeye kuhasuka ingabo ndetse n'ibikoresho. Ibi byerekana ko abari batangiye kuvuga ko M23 iri kugenda ita uduce kubera igitutu, ibi rero bikaba ngo atari byo. Amakuru rero avuga yuko aba barwanyi ba M23 bagaragaye ahitwa Miriki muri teritwari ya Rubero. Ubwo rero baza kugenda berekeza muri ibyo bice bagiye basubiramo. Aho Kateku ba Wazalendo bahamaze igihe gito cyane, ubwo rero ariko ahitwa
Kanune ntabwo babashije kuhagera kuva M23 yahava. Ubwo rero M23 ikaba yongeye kwerekana ko yiteguye gukomeza urugamba nta gahunda yo gusubira inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Amakuru arerekana yuko intambara iri bukomeze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera yuko impande zombi zikomeje kurebana ayingwe, ndetse n'ibitero bikaba bikomeje kwigaragaza cyane cyane mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. Iminembwe, ibitero bya drone byongeye kubura mu ntambara ikomeje gufata indi ntera. Ibitero bya drone rero byongeye kubura ku cyumweru tariki 29, nubwo nta mirwano yari yabaye mu bice byinshi. Ku mugoroba w'uwo munsi hongeye kumvikana ibikorwa by'intambara hifashishijwe ikoranabuhanga rya drone. Izi drone z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR zagabye igitero cy'ibisasu mu gace ka Rundu. Gusa raporo z'ibanze zigaragaza ko muri iki gitero, cyane cyane mu mpera z'icyumweru twasoje, ibyo bitero byahitanye amatungo y'abaturage arimo inka zigera ku 10, izindi zirakomereka, ndetse n'intama zararashwe zirapfa. Uretse igihombo cy'amatungo, abaturage banatakaje ubuzima, nubwo umubare wa nyawo wabishwe utaratangazwa ku mugaragaro. Ikindi cyagaragajwe nuko aya masasu yatewe n'izi drone yasenye amazu y'abaturage mu bice bitandukanye bya Minembwe birimo Gitavi, Gakenke, Karongi, Karingi, Bidegu, Mikenke ndetse no mu mujyi wa Minembwe rwagati, cyane cyane ahazwi nko kwa Madegu. Ibi byatumye benshi basigara iheruheru batagiraho bakinga umusaya. Ibi rero birababaje cyane kuba leta ya Kinshasa ifatanyije n'abo bakorana bakomeje kurimbura abaturage mu buryo bubabaje nk'ubu ngubu. Muri Masisi, AFC M23 na FRDC bari bongeye guhangana mu mirwano ikomeye. Imirwano rero yabereye mu gace ka Oso Banyungu ku munsi w'ejo muri teritwari ya Masisi. Amakuru rero yavugaga yuko AFC M23 yagabweho ibitero na Wazalendo na FDLR na FRDC ahitwa Kazinga na Ngululu. Utu duce twombi twari tumaze iminsi turi mu maboko ya AFC M23, bikaba byaratumye duhinduka isibaniro ry'imirwano ikomeye, buri ruhande rushaka kongera kubufatamo ububasha. Icyakora amakuru yizewe nuko AFC M23 yaje gusubiza inyuma abayigabyeho igitero. Ku rugamba rero haravugwa urusaku rukomeye rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwumvikana ubudahwema. Ayo masasu yakomeje kumvikana no mu bindi byaro bihana imbibi naho imirwanire, ndetse no mu bice bimwe bya teritwari ya Warikare ihana imbibi na Masisi. Ibintu byateje ubwoba n'ihungabana rikomeye cyane mu baturage. Amateka rero y'aka gace ka Masisi agaragaza ko kamaze igihe kirekire karangwa n'imirwano ihoraho ihuza imitwe itandukanye yitwaje intwaro, bitewe ahanini n'inyungu z'ubutaka, umutungo kamere ndetse n'amakimbirane ashingiye ku moko n'imiyoborere. Ibi byatumye aka karere kaguma mu bibazo by'umutekano muke n'ihohoterwa rikorerwa abasivili. Ubwo rero turakomeza tubakurikiranire ibibera hirya no hino ku mirongo y'urugamba, tureba mu by'ukuri uko byifashe. Icyo usabwa wowe ni ugukora subscribe niba utarayikora. Abayikoze turabashimiye cyane, mukande like, muduhe ibitekerezo byanyu, musangize ibi biganiro abantu benshi batandukanye. Reka nsoreze hano mbashimira cyane, bifuriza intangiriro nziza z'icyumweru. Mwari kumwe nanjye Boni Buranga, ibiganiro nakagaruka.